5,000, 8,000. Bisan pa pira kagatos sinin imo kwarta bursa. Ikaw lagapit magdidesisyon kung ano nung paggamita. Aadihin irim nun. Pagpakahubog gud nga natim akos, ayaw gud pag-uli hay mintras diri ka pa nagdadaros. Aadihin sumsuman, ngan palit pa merkado hinturingan. Galanti ka gud, pabilib gud hay imo mga kasangkayan. Aadihin sigarilyo, paubok-ubok gud bisan diin nga kanto. Sunuga gud timbaga, hasta nga magkalayo timbaba. Pasaglit mga masunod nga mga adlaw sangkay. Ang importante yan na ikaw naglilipay. Kwarta la iton, matatad-an mo lagap iton. Ubusa nga tanan tim salapi, haset imo bursa magisi. Pero sangkay, panginanuwagad man anay ti mga sulod balay. Kay bangin sige tim lago kagawas. Pero hayo balay, waray ka mo bugas. Talag salat mga higayon, sanlit upay-upay at mga desisyon. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo.